Oley давай. Nake dostlar, haftauna şu Kalыс деген балбан таштады. Бүгінгі Бопатам тойындағы автауына шул жігітке бұйырған екен. Қалысбек. Bir minut бәк қарап қоғам. Нake достар. Туған ұрығы жердештері құттықтап атады. Қуанышында чек жоқ. Tasmadan geldik. Tasmanın palvanı şu Kalısbek. Barakalla. Kalыс içi qanday болды? İçinden söyle. Oşa kızık oşa. Yarım saattan beri gele oldu. Katı turda biroq. Biroq buyurganda dağı sağa. Öte çoğun buyurdu. Kalыс. Buga sen biraz hareket kılıp, katı hareket kılıp attın hele. Barakalla, kut bolsun. Бұл қай saat Kalыс? Бұл Sadan деген досым ошто. Атын аты? Бір баяғы Көкбет деген ба, бұл екі тайға төге таштадым еле ғой. Жануар. Комментарий алып кеткенсіз. Аққулат, ипподромда? Наке достар, жануар, ұшу арғымақ жарапты. Қалыс игілік, салым құт болсын да бір жолы. Наке достар. Тұрдалі, таза болды ма? Ол чапы олышы, ол чапы олы. Мараке, Азамат Қалысбек. Бұл намытқа жараған Қарағылжаның мен деген жігіттердің бірі. Келукам, сорын құт болсын, ат кемікука. Sadan деген досым аты, Оштон, кличкасы Көкбет. Урматтуу меймандар, Оштон, Sadan деген досымның аты менен таштады Қалысбек, кличкасы Көкбет. Қалысбекке бір қол чапы болу ма? Автомашина! Келукам. Келіңіз, документ азыр таштады жерге. Қалыс қарап жүрет. Қалысбек саға Жигули автомашинасы. 06 маркасындағы. Қалы өтілеңі. Ака, келіңіз. Көтермей тұр. Адам түспе. Ака. Қалы өтілең айтып тұрып. Жоқ, сіз айтып. Майлукама, şu ardayım şunda çoğuncu yılda okama, Allah talam olmadın versin şu, ardayım şu el yurtun aslında şu olmadın şu atıncı böyle jürüyor kamına, şu Allah maçtan şu kutlu olsun. Kol çaptığımız Kalısbek'e автомашина! Ukam sorun kutlu olsun. Olmadığını versin. Kal otilek olsun. Şu akalarına gel. Assalamu alaikum. Ulaqçılar, çavendestler. Mına Joldubayga şu ulaq berip patalayında oturadi. Şuncha elдің patası төстейсін Joldubayga. Үйіңізде toylar болсын. Бұдан да çoğ marekelerdi bergenге Allah'ın nasip olsun. Amin. Kırgızistan'ımız tinç bolsun. Amin. Allahu akbar. Amin. Sorun kutlu olsun. Olmadığını versin ukam. Azamat. 06. Kök 06. Еді, шындай ұшырларды алып қалады. Анда кеттік артқа қайтып. На достар. Улақ шығып қалған екен. Улақ шыққан екен. Бұл тө, егер жаңылбасам жоғары барышы тө. Жақып та ұқсайды. Жақып балбан бі? Жақып! Айда! Айда Жақып! Айда! Айда! Тө! Айда Жақып! Кетті! Бұнаке достар, Жақып балбанда қарасақ. Жақып балбанда. Ташта, Одар Жақып, Одар есеп сеніке. Ай, жігіт жарайсың, мұна улақ түшті жерге. Жарадың. Жақып, бүгін қолың açılды ғой өкім. Баракелді, жарадың ғой. Екінші, мұнаке достар, азыр төге таштады. Жақып балбан.
Kettik anda. Jakып тазабы? Kançan salım oldu Jakып bugün kulakta? 4-cü salım Kolçak Polvaçı. Jakып Polvan. Jiprondan көк ат менен жереп атат намысқа. Тұрып тұр hazır. Байлыкам ошо. Алла таламыз олмадың өзін ошо. Ат залында ошо ардайым ошо аттың өргөзүн. Белиң оорубасын, билегиң оорубасын ошо. Ошо эл журттун арасында ошо атың чыгып эле жүрө берсин кам. Ошо алган сайын алаң торундарың кут болсун кам. Kolçak Turbalı, Jakып Polvan. Азаматкам. Жипромдун полваны. Эдей Закаш, эртеменен темер айтылып аткан таталар дуалар кабыл болсун ака. Ушундай тапкан ташкандарыңыз жакшылыктарга, элге жерге буйрусун. Ушундай булмай тойлордон далайын бериң ака. Ушу элге динге кызмат кылып, элиңиз менен тынч болуң туугандарыңыз менен. Тоғыт болсын, омадыңы берсин. Тора, Курстан Полван Лукас, жел. Ылдый барышы автоуна болгон достор. Азыр келиши төбө болду. Ылдыйга Калыс Полван, жогорга Jakып Полван. Экөө тең ушул Каракылжанын балбандары. Улак чыгып атат, көтөрүлүп атат. Медешпи ким? Ким же Жумагайбы? Ким? Жумай! Жумай екен. Көтөр, Жумай! Машалла! Мынаке достор. Көтөр, салдың жалга. Сал элек, муку алганга. Кызык мына достор. Көтөр. Ай. Чу жануар алсай көрбөм болсо дагы. Чу. Кетти, аш токшойт. Муку окшойт. Муку же Жумабайбы. Ай, атай. Мукунукун азыркы көтөргөндү жерге одар берди атат. Достор, бул бирок негизи Жумабай таза салып берген да. Же аталбай калган үчүн эсепке албай атабы, мен дагы бир аз түшүнбөй турам азыр. Эгер жаңылбасам бир 3-4 эле сорун калды. Алтын кур, бир автоуна, дагы тайбы ушундай деп аткан. Жерге таштады деп атат. 5000 сорун. Taşı deken dostlar. Bak. Ay. Samangal parışı 5000 degen dostlar. Taşımaylı var. Ekinci salım olup kala taşında bu. Görüp atat. Nake. Taşlap verirse, alıp varsa 5000 son alatta otat. Ya şey tergi otar alsın 5000 son sorun alsın. Taşıga çoğuran vergiler 5000. Rahmatova sorun tuttu. Taşı o yerge taşlap ver çıkam. Çoğun sorunda aytalıçı. Yok. Çoğun sorunda aytalı. Savru baka. Çoğun sorunda bir aytalıçı taşı. Taşı sorun kalıp etmesin taşı. Kamaz kalpar da atat. Hazır ötkörüp berdi. Taşını sorunun var dedi. Demek taşını sorun verip. Hazır. Bugünkü Kalыс. Nake şu. Taşını sorunun ver. Şu. Şake da atat. Haydan. Gel. Geldi. Nake dostlar. Şöntüp aşırıp çabıkan bir aşır olsun degen öz dagı rahatda. Bugünkü Kalыстın başka Kalыс bugün. Kamazın jana taşlap berdi atat. Hazır taşlap berse çoğun sorunlardan birini koya olsa atat dostlar. Sorun kutlasın. Başka Kalыс buyakta жүрөт. Жерге түшкөн жок дейт. Жулуп кетти окшойт анда. Allah razı olsun. Bir bolsa julup ketти. Jaylı olsun. Uwakta. Şu vatanın nasıl bir işler özü. Çok millet. Şu milletten anahtar oturuşlar. Sizlere rahmet. Serdar. Tinçlik olsun. Жерге түшмөйүнчө сорунду дагы айтпай атат достор. Жакшы башталып, жакшы келип аткан, аягына келгенде бир аз ушундай болуп тополоң болуп атат.
Oo, teskege çıkıp ketişti. Zilin kapotunu juluşup aldığım neler işte. Ay ay. Çalın açsa, Kamaz'ın canını ap kelip odarımızdan çoğun sorunda aytamiz. Çoğun sorunda aytamiz. Junsaga, ular jerge ne aytasыңар? Bulak jerge düşkön eken. Joy, jer. Atalmaş ata okşaydı men oyunca. Düşkönde hiç kim yok hazırınca. Benim kam olmadığı versin, rahmat kam. Kerde qarap beringizler sizler. Öldüğü park taşlaganga tö. Öldüğü samanga tö. Ha, dağın bir tö var eken dostlar. Öldüğü samanga tö de atat. Maşina geçiresin. Ha, yok, maşina. Kayra maşina da atat. Bir maşina. Dostlar. Bir maşina buyursamından keyin altın kur. Öldüğü samanga park taşlaganga. Maşina taza park taşlaganga. Öldüğü samanga. Bas kastı, halis. Avtomaşina ılıyga dostlar. Ilıydı. Oy oy. Mına sağa. Halыстın adı yemi. Жазылған okşaydı. Salgılayım dostlar. Balbandar. Az kaldı. 2 salım kaldı. Suriye Turdale. Turdale. Жақсы қарап берсін. Жақсы қарап алып. Даканса қарап бергілесін. Жүнсака. Жерге адам жүрмеулі. Жеңшака. Жеңшака сіз қалмайсыз сіздер дағы. Көрмеген жүрмеулі ортада ғана. Жерде адам жүрөттейді. Судьялар ақыры сіздерден сұраныч.
El dağı, köy yerleri dağı, biz dağı, sürgeler kışanıp durağız, akalar kirdi aferizler. Vay maşallah. Götürlü ata ne oldu? Götürlü ata attı. Aytmarek bir kim? Çok sürülüp gelip dur düşüp kaldı şerge. Tek degen çok bolçu. Şu жерге çeyini tartıp sürüp geldi. Bardağı bol beren alı beren çapçu. Bir 21. yılдағы göçmen ulakçılardı bir kasalı oldu. Çıkata taşıydı, götürlü ata taşıydı ulak. Haylanayın da otak, haylanayın. Haylanayın, yürgülöyün, qarraq koyçu da otak. Kimge açtı eken, qaysı qalғанда. Çıktı oqşayda. Çıktı oqşaydı. Ay. Çıqılıp qaldı da otat. Aldından toz olayın dedim öyle de. Çıqılıp qaldı da otat. Adamga qarab aytdı da bular. Çık. Sudyalar, içeriga adam düşürmöyle, kalganlar içeriga adam düşürmöyle. İçeriga adam düşürme. Evdiyaka taşlayan avtomaşina. Şoğur jarga altın kurda aytabız. Muat eken da. Hurmatlı kalıslar, Жақып жақсы болған bakteringizler. Жақып болған. Жерге düşmöyle, çöğ çappa. Attın sorusu menen жүгүрme. Sen үйden çıkanda atcan ulakça çavam dep at binip gelgensin. Ulak butkuşa at menen çap. Olmasa döndü esana otur güyermandıklar. Tarlandık saltı saktayan bağdayım. Çerik adam düşmöyle, çerik adam düşme. Yenkeyi ve doğulu al. Ortada talgamın degenler gana turat ortada. Ben talgamın degen gana ballar turat ortada. Eğer birbirine ve doğulup çerden var, çerge düşüyorlar biraz. Yenkeygen ballar düzüyor bu açayın ve doğulup yerdesem ve doğulup biraz. Al taşı. Taşı götür ota, gündür ota. Taşı götür ota, dostum. Aldından çık. Cengi şaka, jakşın turasız. Cengi şaka, jakşı qarap verin, cengi şaka. Eğer çıksa şırılıyık samanға da atar. Aşırdı oqşaydı da. Aşırdı oqşaydı. Aşırdı oqşaydı da. Aşırdı alban oqşaydı. Çık. Taşı da be. Kana kayakta жүрөт. Kayakta gel atat. Ayda. Taşı Ayda. Ayda çap taşı. Jigit. Naka dostlar. Haftavına taşı balonda gel atat. Ayda az kaldım naka samanda. Geldi mi? Ha jigit. Naka dostlar. Jogor varışı altın kurmuşunday boluş gerek. Taşıga geldi naka. Neyse. Orada torop. Ana taşı kayıp gitti.
Düştü düşelek mi? Ha, yok düşelek eken hali. Düşelek eken, taşlayalak eken. Kana kalsınlar. Buna düştü cerge. Düştü cerge. Harekelde. Altın kor. Bırak altın kur ha. Geldi dostlar. Altın kor. Altın kur. Üstü bir tayda o da. Ernise Karasudağı Ernis ağasının atımının taşı palvan bugünkü Gopa ağamızga elesine aşol arıtlıgan açta avta maşinaga taşlat maşina kutlu olsun. Assalamu alaikum Dağırcalı, Umatlı Doğanlar. Şu akalar, şehirдің batası tüzdön Allah talam kavul kılam olsun. Gülünüz tınçılık olsun. Amin. Allah'a. Urmatlı kökbörü suyuşuları, urmatlı palvanlar, urmatlı meymandar, taşı palvan, taza taştap, maşinaga el oldu, amin. Aka söylep durup, külüştü dokument tapşırıp koyun. Ayrımızda, yaşı aşkım. Olmadın versin Allah talamış. Ağırdaymış, el oğuzunda şu, hatçalında oynap kılıcıyorkam. Allah talamış, olmadın versin, ten soluk versin, belin orvasınız, bileğin orvasınız. El oğuzundan düşüp öyle ha. Amin inşallah da taşık Allah talam olmaz der. No maşinanın külöçü ne oldu? Kol çaptraus. Kol çaptraus. Dokument tap gel. Taşı. Azamat. Başlar. Adam şu altın kur. Akırtısı. Ben karap duram bana. Turdalke. Buyursa akırkı sorun mu bu? Akırtı sorun altın kurga. Taymenen koş. Ha, taymenen ha. Çıkkan eken sıra hazırlar. Çu. Kana kimge? Kaysı balvanga çıkkan eken? Altın kur kimge buyurut boldu eken? Bu patanın karşındağı Alaman Ulak'tағы altın kur. Dostlar. İnşallah. Kaysı balvanda görünüp atau? Kim görüp atat? Joğdarda da atat. Canpaktaştan Joğdar. Joğdar'ın maşinası biraz gülüştiliğini torağışıyor. Yünüç. Joğdar'da oldu abi. Joğdar'da eken dostlar. Ara geldi. Hayya! Kana. Buna gel atat. Hayya. Joğdar. Gazı baspaysın mı akırkı? Akırkı ulaktın gazını. Ne ol atat hem bular? Жалға ашқан ба өзі? Ha, жоқ, ашқан екен. Жалға ашқан екен, достар. Жалға ашқан екен. Кетті. Айда, Joğdar. Айда, газды бас. Hayya, кетті мына. Gel atat, dostlar. Gel atat. Altın kur. Gel atat bunda. Nege bular? Koyur be atat. Kalaş atalım, niye bular? Joğdar'da gel atat. Joğdar, ayda, Joğdar. Hayda, Joğdar. Özgöndün. Жалпақташтың балбаны. Қаяққа да атат енді? Жарымы бияққа да атат, жарымы саманға да атат. Hayda Joğdar. Az kaldı mına kes saman. Sür kaydaş gel. Taşla Joğdar. Mına ket yüz düştü ulak cerge. Ha barakeldi caradın. Haftavuğuna. Joğdar. Altın kur. Jigit caradın. Altın kur. Üstü tay. Dostlar. Joğdar. Ağzı haqaçın bir söyleş olaydı. Ha. Korrupsiyası çok ötü da. Ötü taz ha. Buna ke. Joğdar gelen bir. Koldık sayılır. Qanday болады Joğdar? Өтө жакшы болду. Аш-баш дегенчеле барып калдың. Тез чыкты алтын кур, да. Улактын чыгышы кандай болду? Жакшы. Жардам менен. Достор менен. Ынтымак менен. Эл менен. Joğdar bu at ne? Kanşar uşunday bunun. Бул ушундай. Үйүнүн Качынан бери. Ору жок ушундай өзү. Ушундай. Каяктын аты Joğdar? Куршаттын аты. Куршаттан? Аттын аты?
Тайбас. Тайбас деген ат екен достар. Тайбас деген Куршаптың аты мынаке. Бүгүнкү аламан убактын баш байгези Жодар балбанга буйруган экен. Кетти мына достар ушун. Мына кишинин аты мына баланы. Булбу? Ушу жыргал. Ушу кишинин аты бир так. Тартпай ушунда. Ассаламу алейкум. Сорун кут болсун. Болсун. Атыңыз? Жыргал мен атым. Келиңиz, 1 минут. Şu ээзинен сурайлычы. Өзү ээзи билет таптаганда, байлагандагы. Жыргал эке. Ат но үлүү неге но каңсары корулдап Кичине бранкит болуп калды. Ошол эле. Өзү мындай эмес беле? Жок, ондай эмес. Тайынан баккам. Өзүм бейим баласы. Өзүңүздөн чыккан. Баракелде. Кол бала экен да? Кол бала. Кандай сезимдер болду? Сезимдер биринчиси пока. Сезимдер болот. Жашатпы? Жаңа экаси. Чоңулакта биринчиби? Биринчи жолу чалды, биринчи жолу сезимдер. Болот. Баракелде. Түндөн мындай түшпүш көрбөдүңүз беле? Жок, түшмүш көрбөдүм. Дем ойлой келдик. Жигит, бул эми ат ушинтип өнөр көрсөтүп турса, баягы жигиттин сүйүнгөнү көккө жеткен ошол да. Намус ошол да. Ооба да. Эми канча айлык мээнет көзүрмөй таптайт буну. Чучугун толтуруш керек дегендей турабы? Мен бая толкунданып турат окшойсуз, бир аз сүйлөп атасыз, анда ийгилик калайм. Буйрса кийинки оюндарына. Баракелде. Кут болсун. Кеттик достор, улантабыз анда. Алтын кур, Жодар кел, Жыптар палван. Жодар палван. Жалпак таштан келген Жодар палван. Ташы. Эми жууганымды айтып берем, кандай катуу секин кеткен да Таша? Ооба, машина. Машина, таза машина. Жодар палванга бир кол шап койлачы. Жалпакташ Жодар палван, Азамат. Кел укам. Омин Жодар алтын кур. Бир тай. Жодар, бүгүн алтын курдун бир өзгөчөлүгү жазуулары чоңураак. Жодар палван, ат кимике? Куршаптан Жыргал деген экен. Жыргалдын, Куршаптагы Жыргалдын Тайбас деген аты менен Жодар палван алтын кур бир тайга таштады. Кол чап, дүркүрөтө кол чаптырабыз. Алтын кур тай кут болсун укам, каалоо тилек болсун, анан ал. Ассаламу алейкум. Ушу Ақтойдың улуктары, ушу себепкерлери ушу той уласына, ушу элдин бастаачысын. Ушу ой тилеген максаттарыбызды Алла Таалам кабыл кылган болсун. Ушу тынчтык болсун Кыргызстанда, той болсун. Амин. Токтоптур. Самраб ака кетпейтир. Калбек ака кетпейтир. Токтоптур. Жок, айыл өкмөттөрдү контрол кылып бересиңер. КамАЗга келип таял. Жамболот КамАЗга. Таял, КамАЗ кайда? КамАЗ кайда, таял. КамАЗ кайда, таял, тай. Акылбектин достору аттан тай. Байыш палван, өзгөндөн байыш палван. Маркстык Жамболот келип ал. Келе байыш, таял, болду. Kaç. Akılbektin dostlarına at. Tayal. Ol gel, bol kaç. Gel, tart. Oldu, ulak tuttu. Gel tart, ulak tuttu. Özgönden bayış palvan, omin. Akılbektin dostlarına at. Bayış palvanga tay getti, omin. Bayış piş gelipsin kap. Bayış, sen sorunun aldağı жақсы қалу тілеңі айт, ақсақалдар бата беріңіздер, аман тарқайбыз. Сорын ал бірінші, кел, батаңдар, қалу тілеңі айтып бар. Ассаламу алейкум. Баба мына атын елменен той береді. Тойыңыз той болғансын ака. Ушында той әрбір таңдаған насып қылсын. Заманымыз тынч болсын, сондай тойлар көп болсын. Амин. Урматтуу аксакалдар, бата берели, омин. Карасуга бер Карасуга бер Карасуга. Урматтуу палвандар, омин аналарым. Жалпы палвандар, бүгүнкү жакшылык ээлери Бопу абабыздын жалпы ушу уулдарына, жети уулуна жетигендей болуп, жылдыздай жанып жүрсүн. Кыздары бактылуу болсун, урпактары өнүп өсүп, уучу зарып,
çoğun bir uru jurt bolsun. Eldi kança sıylap, eldi kança urmattasa, elge kança berse, elge kança jaratkanım uşularga beresesin, ming eselep bersin. El jurtun ak bataсын бүгүnkү жакшылык жерине насip etsin. Amin. Hurmatlı meymanlar, жақшыларыңыздар, kapachılık bolbosun. Amin. Toylardan kezi gele. Amin. Tinch bolingizlar, жақшы жетip алыңыздар. Mınake dostlar, öşentip bugün Bopatanın azıra bitirip olayım. Bopatanın aşına arnalgan alaman ulak, bir şirin ulak boldu. Jolboş, ne deysin? Zor boldu ha ulağa? Жақсы oldu, taza oldu. Taza, şirin ha? Жаман ооба. Hiç kim kırsıkka uçuramadı dostlar. Mınake, bilbeyim, men üçün bilbeyim bir öte bir jakşı, yürekten çıkan bir jakşı görünüşler, jakşı videolar, salımlarda öte tamay boldu. Hem arasında ança oldu, hem bayağı ağa kapa oluşunun gereği yok. Öşentip dostlar, barыңыздарга ийгилик каалайбыз. Мына мен да үнүм бүтүп баратат. Кудай буйруса, кийинки улактан жолуккунча аманчылыкта бололу жигиттер. Буйруса biz 5 ноябрь күнү Жалпакташ айылынан сиздер менен ошол жерде мен той берген кишинин атын унутуп атам, бирок Нурманбет деген инибиз чакырган. Буйруса ошол улактан жолугабыз достор. Барыңыздарга ассаламу алейкум. Кыргызстан, улуу Кыргызстаныбыз тынч болсун. Ушул той берген Бопатанын балдарына, аксакал баштаган бир туугандардын бардыгына ушу батазы кабыл болсун деп ийгилик каалап калабыз достор. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Мынакей достор, бүгүнкү аламан улак Бопатанын ашына арналган аламан улакта мынакей Акылбек экебиз бир туугандардын экинчиси. Акылбек эке, ушу улак жөнүндө бир жыйынтыктоочу сөз сизден. Assalamu alaikum. Ушуну менен бирге биз мына 12 баланы чоңойткон ушу атабызга бүгүн канча жылдан бери менет кылып топтогон ушу атабыз үчүн ушу ниет кылдык эле. Ниетибизди бүгүн Кудай кааласа аткардык деп ойлойбуз. Баракелде. Акылбек эке, менде балбандар дагы айтышып атат, элде айтышып атат, бир өтө ширин таза улак болду депчи. Мен дагы ошого ишенем. Биз дагы башында баштаганда айтканбыз, болушунча таза болсо деп, биз үчүн ушу таза өткөнү биз үчүн кубаныч. Эми бул мындай аш марекен өткөрүштө эле кийин канча ай дайындандыңыздар? Мына Кудай кааласа биз ниетибиз 3 жылдан бери бар болчу. Мына пандемия чыккандан бери убактысы бүгүн чыккан экен. Насиби бүгүн экен да? Буга биз 2 ай даярдандык. 2 ай даярдандык. Насип кылса, мен ойлойм, эл деле ыраазы болсо керек. Баракелде. Баракелде Акылбек эке. Анда Кудай буйруса, кийинки тойлоруңуздардан кезигейли анда. Кудай кааласа. Баракелде. Келип тургула. Рахматчон. Мынакей достор. Той болсо обязательно чакырабыз. Бир кызматтабыз бериңиз.